Aha, evo, da. Dobrodošli na kanal Jugolizam. Danas pričamo sa Boškom Habušem, profesorom italijanskog i francuskog jezika, književnikom. Književnikom. Pa dobro, može i tako. A nije baš, ali dobro. Dobro, nema veze. Važno je da pišeš i da uživaš u pisanju, pa sad ćemo to nazvati, možda nije ni važno. Evo za početak, Boško, da te pitam kako se ti sećaš Jugoslavije? Eto, ti si 83. godište, ali 82. godištem si bio ova posljednja generacija pionira, položio si pionirsku zakletvu. Eto, kako se ti sećaš Jugoslavije? Tu su dvije stvari bitne. Kako je ko odgojen? Sad, ja sam ti iz obitelji gdje je istovremeno bilo i komunista i, pa ajmo reći, vjernika, praktičnih katolika, i to u biti nikada nije bilo u nekakvom kontrastu. Na to se nikad nije gledalo, ili bar ja nisam percipirao nikakve tenzije između, ajmo ih nazvati, ta dva tabora. Sada, ja nisam bio ni svjestan gdje živim, ni kako živim, niko me nije opterećivao ni jugoslavenstvom s jedne strane, ni kasnije hrvatstvom. Ja nisam znao što sam, kužiš. Nama u obitelji nije se razgovaralo ja nikad nisam čuo za stolom da se razgovara recimo o politici u tom nekakvom, ajmo reći, primitivnom smislu, u onom nekakvom priprostom u biti smislu. Tako da, kako sam doživljavao Jugoslaviju? Ja teško ti mogu odgovoriti na to pitanje, zato što je nisam doživio, osim onog, ajmo reći, obaveznog dijela, koje je meni na kraju krajeva i predstavio, da će ovo zvučati onako možda i egotriperski, ali i neki način samo promocije. Ja sam se od uvijek volio pokazivati u javnosti i kako sam onda bio dobar đak, imao sam sreću čitati pionirsku zakletvu i to mi je stvarno tada predstavljalo nešto lijepo. A ta pionirska zakletva, opet kad je pogledaš, mislim da ne širi ništa negativno, dapače, to su sve pozitivne vrijednosti. Dakle, ja iz tog doba Jugoslavije, ono čega se najviše sjećam je upravo taj sport. I košarka i ta generacija koja se prerano raspala i koja je bivšoj državi i ondašnjim klubovima donosila i donijela velike uspjehe i ko zna što je još mogla da je kojim slučajem ostala na okupu. A reci mi, kako danas gledaš na Jugoslaviju? Da li misliš da je to bio neki neuspjeli eksperiment ili nešto iz čega bismo mogli dosta i da naučimo? Gledaj, svaka nacija, svaka država je umjetna tvorevina. To je sve artificijalno. Španjolska, Italija, Francuska, Njemačka, to su sve dogovorne političke cjeline, tako je bila Jugoslavija. Jugoslavija je imala, s druge strane, jednu pozitivnu karakteristiku, a to je nekako širenje pozitivnih vrijednosti kao što su solidarnost, jedinstvo, kao što je sve ono čega zapravo danas ima sve manje i manje. To se naravno činilo kroz političku propagandu, to je rađeno i neslobodarskim načinom, što je na kraju i koštalo te države gdje nije bilo dovoljno političkih sloboda. Međutim, moramo i shvatiti zašto nije bilo političkih sloboda, zato što je da je onda bilo moguće izražavati političke slobode, onda bi vrlo lako, recimo u 50-ima, u 60-ima imali slobodno izražavanje, recimo ustaških ili četničkih parola bez ikakvih problema, kao što je recimo
slučaj sa Italijom gdje se dogodila amnestija, Toljatijeva amnestija 1948. i gdje su fašisti doslovno amnestirani kao da se ništa nije dogodilo. Sada imamo s jedne strane Jugoslaviju gdje nisi mogao reći baš što misliš, a s druge strane da iskreno meni je drago što neki ljudi nisu imali pravo reći to što misle i ne bi ni danas trebali imati pravo jer su njihovi stavovi neljudski. Sad sam otišao u totalnu digresiju. Nema veze, ne, važno je zato što baš danas čini mi se svedočimo tome da mnogi ljudi koji ne bi trebalo da govore razne stvari. Ne, nego danas u doba kad možeš reći doslovno sve što ti pada na pamet, govoriš, mislim, ljudi govore totalno nekakvim sumanutim jezikom, govore nekakve, izražavaju stavove koji bi nekad bili sramotni, a oni se time diče. I što najgore, ljudi se diče svojim neznanjem. Što manje znaju, to su oni ponosni na to. I nažalost ti ljudi često i sjede na pozicijama moći i evo, a sve zato što novac omogućava određene beneficije. Da, spomenuo si, to je pitanje odgoja i vaspitanja u kući, ali da li ti se čini da smo mi rođeni tih godina bili nekako drugačije vaspitavani za nekakvo drugačije društvo, a da smo onda doživeli onaj užas 90-ih i sve ono što je posle toga usledili, da smo nekako nesnađeni u ovom svetu u kojem, kao što si rekao, vladaju na nekim pozicijama su ljudi koji ne propagiraju neke velike i važne vrednosti. Nismo mi jedina generacija koja je suočena s tim problemima. Mislim da smo se još kako tako izvukli, odnosno još smo godinama da se možemo izvući iz svega toga. Imamo 35, 36, 37 godina, nije to nešto puno. Međutim, prije nas je bila generacija koja je ona Šuvarova, ajmo reći, od sredina 50-ih do sredine 60-ih, znači te generacije koje su se rodile tih godina, one su stvarno sjebane i svim ovim ratovima i traumama i bježanjima, i njima je stvarno dan danas teško jer ih se u onom sistemu pripremilo za život koji nije uslijedio. Mislim, to je i nas na kraju dočekalo, ali nekako mislim u manjoj mjeri. Mi smo neka prijelazna generacija, bar ja to tako vidim. Uh-huh. Ok, Boško, danas ćemo pričati o jednoj knjizi izuzetno zanimljivoj, koju je napisao Sergio Tavčar, Italijano, Sloveno, i malo, kako ja kažem, Slovenac, Italijan. On je talijanski Slovenac i slovenski Italijan, da. Ali on se smatra Slovencem. To se iz njega, mislim, prvih 5 minuta razgovora s njim, to iz njega pršti. Da, ti ga poznaješ lično, viđate se u Trstu, je li tako, na Opičini? Da, viđamo se u okolici Trsta po njihovim osmicama, tamo se popije koji bičerin i bude se u društvu. Mi malo mlađi nostalgičari i ovi stari nostalgičari i bude nam super, bude red sporta, red politike, pa opet red sporta i tako, sve do kasno noć. Da. Serđe je objavio jednu knjigu koja se bavi Jugoslavijom, basketom, i Serđe je bio čuveni sportski komentator i Capo d'Istria, odnosno Kopera, televizija Koper. I kako bi ti mogao da predstaviš tu knjigu, kako bismo je preveli, istorija jugoslovenske košarke, pričana od strane sportskog komentatora, ajde, kako bismo ugrubo mogli da je prevedemo na naš jezik? Ovako, on je, kao prvo, ja uopće nisam znao za postojanje televizije Koper, jer sjećam se života u Jugi,
mi nismo hvatali televiziju Koper, bar u Zadru se nije hvatala. Očito se, sad ne znam, možda lažem, očito se hvatala bolje u Italiji, odnosno TV repetitori iz Slovenije su se hvatali bolje u Italiji nego u ostatku Juge. Tako da Talijani, ja mislim da bi pogotovo i sa sjevera dali puno bolje odgovore što se tiče same te samo tog programa televizije Kupera. Njima je ta televizija predstavljala neku poveznicu sa svijetom koji im se činio tako dalekim i različitim, a u biti onda su, poznavši ga, vidjeli su koliko možda i nismo toliko različiti. Što se tiče same knjige, znači knjiga je napisana na talijanskom, prevedena je, mislim, na srpski. Serđe imao i predstavljanje na nekoj sportskoj emisiji, ne znam sad točno na kojem kanalu. Na talijanskom se zove La Jugoslavia il basket è un telecronista. Znači Sergio Taučar, koji je sportski novinar sa Tivuka pod Istrija i pisao je, mislim da danas piše za Primorski dnevnik, to je dnevna novina Kopra. On je napisao tu knjigu kao nekakvu vrstu, mislim, to je ima puno biografskih elemenata, ali s druge strane je neki pregled jugoslavenske košarke od njezinog stvaranja, znači tamo, ajmo reći, 30-ih godina prošlog stoljeća sve do raspada Jugoslavije, odnosno sve do tih zadnjih uspjeha koje je donijela generacija jugoslavenskih košarkaša, to jest oni košarkaša koji su recimo 68, 9, 70, tamo reći 72, treće godište, koja se obrazovala i koja se školovala u ondašnjem sistemu, a zadnje uspjehe ostvarila, čini mi se, 2002. u Americi na svjetskom prvenstvu u Indianapolisu. Tu staje ta knjiga. Sad, što je kod te knjige fascinantno? Po meni je jako interesantno što mislim da nitko drugi nego čovjek koji je rođen na granici ne bi mogao napisati tu knjigu. I zašto? S jedne strane, njegovo je viđenje unikatno i možda je njegovo viđenje najobjektivnije moguće. Znači, kod njega nema prostora ni za previše mitologije, niti za preveliku i neku, ajmo reći, jeftinu kritiku. Sad kako želiš da pričamo o tome, jer ja mogu sad sat vremena pričati bez ikakvog prekida, ako je to, a znamo da smo vezani kako vremenski. Da, imamo sve vreme ovog seta, tako da ništa se ne brini. Htjela sam da te pitam, da, interesantan je taj pogled nekoga koji ima u stvari objektivan pogled, koji je i sa jedne i sa druge strane, a košarkom se bavio i bio je sigurno dobro informisan. Negde sam pročitala da se on više, ili je negde to izjavio u nekom gostovanju na televiziji, da je njega više interesovala sama igra, nego da kad je pratio te utakmice da komentariše, da daje nekakve statističke podatke. Kako vidiš tu razliku kada pratiš neku utakmicu i ti sam i slušaš nekog komentatora, a kako sad, kakva je to drugačija forma kad se o tome piše? Kako on piše o toj košarci? Eto, ako možeš malo da nam dočaraš za ljude koji nisu pročitali knjigu, koji bi eventualno uzeli da je čitaju, kakav je to stil pisanja? Ipak, znaš, kad ti novinar, baviš se nekim činjenicama, moraš da pratiš tok utakmice, da budeš prisutan, a onda kad pišeš to je malo drugačije. Je, zato što moraš opet ekonomizirati sve to pitanje i skratiti u nekakvom prihvatljivom obliku, da to ne ispadne Biblija.
Sergio je zapravo, kako sam ja skužio preko knjige, on je oduvijek htio biti sportski komentator, odnosno radio kronista. On se oduvijek htio baviti tim poslom i od malena kad bi slušao nekakav radio prijenos gdje bi njegova ekipa gubila, onda bi on mijenjao te radio prijenose u korist svoje ekipe, recimo. I to je meni totalno smiješna anegdota jer sam i sam radio takve stvari, a zato što mi je i osobno uvijek bila ambicija biti sportski komentator. I zbog te ljubavi prema sportu koje je danas sve manje, previše tu novaca, sve manje sporta. On je imao za to praćenje i svog asistenta. Sada ne spojlam u knjizi, imao je svog prijatelja, školskog kolegu koji mu je asistirao za vrijeme tih prijenosa, a Sergio je sam postao sportski komentator sasvim slučajno. Upisao je nekakav faks. On se bavio košarkom i vrlo rano je shvatio da taj natjecateljski dio nije za njega što se tiče igranja, ali da bi mogao poslužiti kao trener. On je vrlo rano postao trener i upisao taj fakultet i onda jedne večeri mu je otac koji je bio među ostalim stvarima i mislim da je predsjednik slovenskog kazališta u Trstu, jedan i kulturno prilično onako eksponirani čovjek. Onda mu je jednostavno preko opet nekog prijatelja kao predložio mu je, pa zašto se ne bi bavio zašto ne bi otišao na taj neki provino zašto ne bi išao na probu za sportskog komentatora na televiziji Koper, koja je novo formirana televizija, traže ljude, nemaju ljude i tako je on zapravo postao tim sportskog komentatora totalno slučajno, s time da mu je, mislim, prvi prijenos bio hokej, svjetsko prvenstvo druge lige, jer u hokeju postoje dvije lige svjetske i njemu je prvi prijenos bio Jugoslavija, Austrija, gdje je signal bio nikakav, gdje nije imao popis igrača sa austrijske strane i onda je morao izmišljati, ali se snašao i tako se rodila ta nekako, mislim, tako je on stekao lagano taj legendarni status, koji je stekao na način da su Talijani, pogotovo sa sjevera, imali šansu čuti što se zbiva s ove strane Jadrana. On je nekakva vrsta poveznice. A kako je u knjizi opisao taj neki balkanski način igranja košarke? Ono što je mene pogodilo i kako Sergio opisuje jugoslavensko stvaranje košarke, uvijek nekako vlada ta percepcija, a i kod nas kad se pita kao čovjeka običnog, pa dobro, zašto košarka kod nas tako ovako uvijek bila jaka, pa to je tradicionalni sport, bla bla bla. Ne, nije. Nogomet je od uvijek kod nas bio jači i uvijek će biti, zato što je narodni sport. A košarka se počela igrati na tlu bivše Jugoslavije u tri centra. Jedan je bio Beograd, drugi je bio Ljubljana, a treći bio Zadar. U Beogradu i Ljubljani, to su baš klasične dva jugoslavenska slučajeva, igrala ga je akademska sveučilišna elita, znači iznimno obrazovani ljudi koji su htjeli trenirati svoje kolege za vrijeme zimskih mjeseci. Znači to je u početku bio isključivo sport jako obrazovanih ljudi. Što se tiče Ljubljane i Beograda. Što se tiče Zadra, to je poseban slučaj za sebe, zato što je Zadar tada bio dio Italije i talijanska je uprava ta koja je donijela košarku u Zadar krajem 20. čini mi se početkom 30. godina. Kakav Zadar je stvoren iza drugog svjetskog rata 45. ali se košarka u Zadru igrala dosta prije. Sad, što je pomoglo takvom razvoju košarke na Balkanu?
taj što Sergio navodi balkanski vic za igru. Znači mi se na Balkanu volimo igrati doslovno svega. Mi stavljamo sve na kocku, mi smo totalno opičeni u glavu i imamo, ono što se kaže kod nas, imamo svoj džir. Znači imamo svoj način igranja i nikom ne damo da nam pametuje. Mi smo u tome najbolji. Od svih tih naroda Jugoslavije tu odskaču Slovenci, ali oni su više onako, ajmo reći, racionalisti, mitteleuropejci, za razliku od nas prljavaca s juga koji su rođeni pametni i kojima niko ne može ništa. Tako da je košarka koja se igrala na Balkanu od samih početaka imala taj nekakav domaći štih, nije iskopirana. Mi nismo kopirali Amerikance za razliku od Talijana, razvili smo taj jedan sustav i uspjeli smo sve te naše različite mentalitete kanalizirati kroz sport u nekakvu pozitivu. Dakle, u istoj ekipi si mogla imati logične Slovence, radišne Slovence koji će ti odigrati obranu, imati, ne znam, nekog lutog, maštovitog, šta ja znam, Dalmatinca ili Hrvata koji će ne znam, odigrati nekakav pas, i imaš igrača koji će ti pogoditi koš u zadnje sekundi bilo kad, jer šta je to pogoditi koš u zadnje sekundi, a to su Srbi. Tako da sve ti mentaliteti su se stopili u tu nekakvu cijelinu i u biti to je jedan od primarnih razloga zašto je košarka tako i uspjela. A uspjela je i iz razloga što se politika, odnosno što se, ajmo reći, partija tada u početku nije bavila tim sportom kao nogometom i nije ga stigla iskvariti. Tu su novci u košarci su od početka bili doslovno nula. Znači igrali su isključivo entuzijasti, znalci, ljudi koji su bili pasionirani sportaši i ništa više. Tek kad se vidjelo da preko košarke raste i nekakav prestiž zemlje, onda je tu počelo, onda se lagano počeo recimo sponsorizirati, počela je država više intervenirati, što je donijelo i dobre i loše strane. To je negdje iza olimpijskih igara 1960. u Rimu, kada je Jugoslavija tada sa Daneuom, sa Đerđom osvojila 6. mjesto, što je onda, s obzirom na prijašnje debakle na velikim natjecanjima, bio dosta velik uspjeh. I od te 60. lagano kreće ono čemu smo svjedočili sve do kraja 80-ih godina. Šta te još ovako pogodilo iz knjige? Šta te onako ostavilo, vidi? A di krenuti? Evo bit ću iskren, ja sam, jučer i danas sam malo listao po njoj, pogotovo taj početak. Jer radi 80 i više manje njih se sjećam se generacije te zadnje, ali ovih prijašnjih ne mogu poznavati, ovu prijašnju generaciju ne mogu poznavati iz kronoloških razloga, to mi je pričao otac, majka mi je pričala o tim velikim igračima. Tu ima jako puno dobrih anegdota, ne znam, kako je prvi put vidio Krešimira Ćosića. Tako, morate znati, pogotovo oni mlađi koji gledaju ovo, da se negdje do sredine 60-ih košarka igrala na otvorenom. Znači nije bilo dvorana. Ljubljani se igrali na Tivoliju, u Beogradu se igralo na tvrđavi, ispod tvrđave Kalemegdan, mislim da je neko igralište, a u Zadru se igralo recimo na otvorenom igralištu u Jazinama, koje je kasnije zatvoreno i pretvoreno u tu legendarnu dvoranu. I sada on gleda tu utakmicu, mislim, Zadar Lokomotiva i onako utakmica onako dosta gusta i sa klupe se diže nekakav štrkljavac od 2,10, ogromno visina, nema mu kraja, a u njemu može ga bure ga može odniti sa Masleničkog mosta, tako bi mi rekli u Zadru. Znači
čovjek ima niti 60 kila, i prva stvar što napravi, primi loptu i počne voditi. Znači to je recimo tada bilo nepojmljivo da čovjek od 2,10, znači nominalno centar, se prihvati vođenja lopte i da bude playmaker doslovno ekipe. Pogotovo je bilo nemoguće za jedan dosta onako integralistički Zadar gdje su visoki igrači bili doslovno, kako bi rekao, korisno zlo. Oni su tamo, narasao si visok, ali sve konce u igri će zapravo držati mali igrači, a ti si tu da skačeš i dodaš prvom do sebe. Nemaš pravo voditi, nemaš pravo šutirati, ti visoki, ti nemaš pojma. I sad dolazimo također do jedne interesantne stvari. Što je recimo slučaj u ostatku svijeta? Da su se visoki igrači od uvijek nekako mazili i pazili. A kod nas se visoki igrač morao dokazivati da on zna voditi, da može pogoditi izvana, da ima košarkašku inteligenciju. Znači nije dovoljno biti visok da bi ti mogao igrati košarku. I zato mi smo razvili toliki broj visokih igrača koji nisu bili samo centri, nego su mogli igrati na više pozicija. Ima jako puno anegdota, ne znam, vezano uz Čačak, uz Radmila Mišovića i Kićanovića. Za njega mi je otac znao govoriti, je bio pakleni igrač, da nikoga se nisu bojali u Zadru kao to Kićanovića, kako bi došao, stavio bi svojih 25-30 koševa i njega je zaustaviti bilo doslovno nemoguće. Što se tiče tog Čačka, tamo su navodno koševi, odnosno što mi zovemo tabelun, ploče košarkaške su bile nekako mekše, tako da mogu bolje apsorbirati udarac lopte i lakše završiti u košu. I u Čačku su imali stanovitog Radmila Mišovića, koji je bio najbolji strelac košarkaškog prvenstva Jugoslavije, ne znam koliko godina za redom, s time da je imao malo različiti, ubacio bi u tom domaćem okruženju 40, a vani ne bi tako proslavio zato što su koševi bili malo drugačiji, nisu mu bili podešeni. I ono što je isto tako interesantno, kako se nekada, to je i čar nekadašnje košarke, da su se ovi gledatelji su mogli prepoznati o kojem se odakle ide prijenos po tome kako izgledaju mrežice. Znači, svaka mrežica je izgledala drugačije, ne znam, Ljubljana je imala, Tivoli imao kratke mrežice, elastične, a ne znam, u Skoplju su bile mrežice skoro do poda. I evo, što se Skopja tiče, ima jedna fantastična anegdota, ja to nisam doživio, to tome sam čitao, znači bio je tamo u Rabotničkom iz Skopja, bio je stanoviti trener Lazar Lečić zvan Grk. Super trener, ali istovremeno prilično prepreden, lukav i pravi Balkanac. I jednom imali su neku solidnu ekipu, niti vrit, niti mimo, imali su solidnog centra koji je nakupio brzo, tijekom jedne važne utakmice, nakupio je brzo 5 ličnih i drži ne daje šta će on. Inače lik imao malo dužu kosu, brkove, kako se tad nosilo, i taj ti trener tog lika u poluvremenu obrije na obrijene čelovo, promijeni mu friz, skroz mu promijenio fizionomiju i vrati ga u igru, niko nije ništa skužio. Novinari ga na kraju utakmice pitaju, pa dobro, pa vi ste držali tog igrača do sad, odličan, to je onaj isti koji je u prvom poluvremenu imao, skupio 5 osobnih. Ima tih anegdota fantastičnih u knjizi, mislim, to su priče koje su vezane uz odašnje razdoblje i danas su neponovljive. Evo, ima još jedna, Zadar i njegov sat, kronometar koji je išao, znači Zadar je imao tu prilično isto jednu pokvarenu priču, kad bi imao takav kronometar koji ide brže kada Zadar pobjeđuje, a ide sporije kada Zadar gubi. Odlično. Da,
Da, super. I ono, kad bi Zadar gubio, onda bi se namjestilo taj tempomat bi se namjestilo da vrijeme brže iscuri i s druge strane kad bi Zadar gubio, kad bi Zadar pobjeđivao, išlo bi se brže, kad bi Zadar gubio, onda bi se vrijeme usporavalo što više samo da Zadar stigne potrebnu razliku i da napravi. Tako da se dogodilo, mislim, 75. Bile polufinale Kupa prvaka protiv Madrida. Zadar je izgubio 27 razlike u Madridu, a to je bio, mislim, Real Madrid, što treba reći, oni kad su najslabiji opet su jaki, a tada su imali prilično jaku ekipu i Zadar izgubi tamo 27 razlike, 173 i treba sve to stići. I dosjetili se ovo, imamo mi taj naš sat, sad ćemo mi preko njega laganini stići napravit ćemo mi 30 razlike. I bio je taj prijenos, baš je Sergio o tome piše, gledamo, krene utakmica, igraju, nakon jedno 45 minuta utakmice, koliko god opet sporo je išlo vrijeme u košarci u odnosu na pravo vrijeme, ne može ići toliko sporije, znači on je nakon jedno 3/4 ure utakmice pogledao na sat, na kronometar i vidi 12 minuta prvog poluvremena. Znači, masno su krali s time da nisu uspjeli jer na kraju je Madrid bio prejak i dobili su tu utakmicu, ali utakmica košarkaška utakmica inače traje ne više od sat i 40, ajmo reći, kad su produžeci u pitanju, ali u ovom slučaju je trajala 2 sata, 2,5 sata. 2,5 sata, 40 minuta su produžili na 2,5 sata, što je mislim, skoro rekord. Uglavnom, to su ti neki anegdote, to su te neke anegdote iz tog razdoblja. Da, slušala sam isto jedan intervju u kom Sergio govori o toj jugoslovenskoj košarci i kaže da je ona specifična po tome što su Jugosloveni hteli da pobede. Da, to. Znači, ono što je kod nas taj vic za igru, taj osjećaj sramote kad te neko dobije, odnosno kad te neko nadmudri, kad je neko lukaviji od tebe. I on kaže, upravo iz tog razloga što se kod nas čak i rezultat nije bitan, nego samo da si ti nekoga nasamario, to je osjećaj to superiornosti i moralne pobjede nad protivnikom i to te čini onako punim elana, euforičnosti i može u tome i tajna sveukupnog tog uspjeha košarke kod nas. Ja recimo, ne znam, on je to nekako slikovito prikazao, Balkanci vam funkcioniraju na ovaj način. Ima 2 primjera, evo, to je prvi primjer. Igraš protiv protivnika koji je onako 20 puta jači od tebe, ali ćeš ti opet njega nastaviti zajebat na neki način, proturiti mu neku fintu, nešto kroz noge, nešto ispod ruku, zabiti mu neki nemogući koš i ti ćeš se na kraju osjećati, ne znam, on je tebe dobio 104, ali si ti ona 4 koša zabio tako da je on ispao glup, ispao je budala. Znači, učiniti nekoga budalom, to je dovoljna pobjeda za Balkance. I ima jedna priča koja je nije vezana uz košarku, nego uz taj način razmišljanja. Riječ je o Safetu Sušiću, bivšem igraču Sarajeva. Navodno su ljudi dolazili gledati utakmice Sarajeva ne da vide kako Sarajevo igra, pobjeđuje, nego da vide kako Safet Sušić izvodi takozvanu kičmu. Znači, publika bi u datom momentu počela govoriti kičma, samo da vide fintu Safetovu kako protivniku napravi neku varku, kako mu proda nekakvu fintu, dribling, kako ga učini glupim. I sad Sarajevo je tu utakmicu moglo izgubiti 5-6-0, nije trebalo ni zabiti gol. Ali ako je Safet napravio 2, 3, 4 kičme, njima je to bilo sasvim dovoljno. Da, stvarno je to fenomenalno kad neko, kao što je Sergio, koji ima nekako pogled i na jednu i na drugu stranu, može lepo da da neki potpuno originalni pogled i na košarku i na tu... Ja se toga nikada ne bi sjetio. Čovjek stvarno ima racionalno objašnjenje za nešto što je teško racionalno objašnjivo. Naravno da je tu i jako velika komponenta slučajnosti, jer treba biti na prvo mjesto u pravo vrijeme.
ali kad bi već išli objašnjavati zašto su se neke stvari odigrale, kako su se odigrale, ovo njegovo objašnjenje o tome kako se na Balkanu igra na sve i svašta i kako je zapravo taj vic jači nego u nekim drugim sredinama, prilično je jasno zašto su se neke stvari odigrale po određenom ključu i zašto recimo su se iza ovog rata kad se lagano i ta generacija zadnja raspala, zašto je svako krenuo svojim putem, zašto danas Slovenija igra kako igra, zašto danas Hrvatska igra kako igra, zašto danas Srbija igra kako igra. To je nekada sve bilo koncentrirano u jednoj ekipi i zato je taj pokret bio toliko jak i nekada skoro i nepobjediv. Da, znači svi su izgubili tim odvajanjem i sad svakog igra po nekom sopstvenom stilu, a u stvari očigledno izgleda da se nije dovoljno. Ne, mislim da iz tog svog razdoblja, sad ću ja ispasti onako i hejter prema Hrvatskoj, ali mislim da je tu najviše popušila Hrvatska što se tiče, ne kažem što se tiče odvajanja bivše države, nego što se tiče raspada tog košarkaškog sustava. Jer iza 95. imaš i ništa, jedno veliko ništa hrvatske košarke, znači iza te generacije koja je rođena 68. 9. znači Kupoć, Rađa, Komazec, ajmo reći, zadnji nekakav izdanak te škole, iza toga je hrvatska košarka što se tiče reprezentacije imala jako slabe rezultate, unatoč tome što je imala solidne igrače. Međutim, nije se stvorila nikad ta kemija koja je očito postojala u ondašnjem sistemu, ondašnjem sustavu. Znači, mislim da je Hrvatska zapravo od svega ovoga najmanje dobila. Srbija je više manje, budući da su oni tradicionalno imali najjača trenerska imena. Kad se pogleda, to su Žeravica, Aca Nikolić, a i mislim Borislav Stanković je bio jedan od utemeljitelja jugoslavenske košarke, bio dugogodišnji predsjednik FIBA. Znači, nije slučajno da je kasnije Srbija zadržala tu staru školu. Koliko god kasnije košarkaši su se sve nekako ujednačili. Sve to danas izgleda globalno više manje isto i vrlo je teško reći, znaš, taj igrač dolazi iz te sredine kao što se nekada moglo pretpostaviti, jer je svaka sredina imala nekakve svoje osebujnosti, neka obilježja koje druge sredine nisu imale. Danas u ovom globalnom svijetu sve više manje nekako ujednačeno i sve izgleda isto. Koliko god izgleda fino i lijepo pakirano kroz razne Instagrame, reklame, fine dresove, dvorane, lože u dvoranama, ali znaš ono, fali vica. Da. A kad se sretneš sa Serđom, šta on kaže? Smeš da nam kažeš nešto o vašim razgovorima? Što on kaže? Ja sam tu recimo puno veći optimist što se njega tiče, mada možda i neopravdan. Kaže Serđo, to što je bilo je, to se više nikada neće ponoviti zato što su neponovljivi bili uvjeti. I kad se pogleda, stvarno su uvjeti neponovljivi, jer danas je bez novaca nemoguće napraviti bilo kakav i minimalan uspjeh, a mi smo imali slučaj da smo imali prvake Europe u određenim sportovima i prvake svijeta, a da od toga nisu imali nikakvu materijalnu satisfakciju. Imali smo trostrukog prvaka Europe u košarci i jugoplastiku, amatersku družinu koja je rasturala bi puno rasturala bi ekipe koje su bile ekonomske velesile. Pa što on kaže? Kaže da se to ne može ponoviti, kaže da što smo vidjeli od lijepe košarke se vidjelo i da je danas uglavnom sve jako puno izjednačeno i jako je puno toga orijentirano na čistu fizikaliju, na fizičku moć i sve manje na znanje i na tehniku.
Želim reći samo još za kraj, znači, to je moje mišljenje, isto mi se tu slažemo. Neke stvarima se ne slažemo, ali u ovom se slažemo. Mislim, ne samo da fali vica, nego danas igrači izgledaju kao da su ispali iz nekakvog kalupa. Kao da su iz nekakve tvornice. Rijetko ko ima neku svoju osobnost, kažem ono što sam govorio prije. Vidi ga, taj je od tamo i tamo, vidi se da ga je, vidi se odakle dolazi. A danas odu na razne. Sve te škole košarke više manje liče jedna na drugu iz više razloga. Jedan je razlog taj što je sport u našim školama postao višak. Više se niko kod nas ne bavi praktički sportom u školama, a to je jedna, recimo, full pozitivna strana Jugoslavije, što je sport bio poveznica među ljudima. Kroz sport si ti zapravo učio kako se ponašati prema drugima, učio si neke osnovne ljudske vrijednosti poput solidarnosti, poput života zajedničkog sa drugima, i zato su te ekipe sve skupa bile jake. Osim toga, imao si od malena, znači mogao si se u školi baviti kojim god sportom si htio, znači od nogometa, rukometa, košarke, odbojke, i u pravilu su svi ti veliki košarkaši, oni su se svi bavili svim mogućim sportovima, neki su se bavili i tenisom, upoznali bi i što se tiče tog natjecateljskog duha i što se tiče nekakvih pravila i stjecanja tjelesne zrelosti, upoznali bi sve te sportove i stekli bi takvu kompletnu nekakvu sliku da im bavljenje košarkom nekako išlo sve skupa i prirodno. Recimo, evo, Dražen Dalipagić, jedan od najvećih isto košarkaša Jugoslavije, se nije bavio košarkom do svoje 17. godine i dali su mu loptu i on je jednostavno bio prirodni talent, jer se prije toga bavio svim drugim mogućim sportovima i njemu je to išlo kao od šale. A ti danas imaš, osim što živimo u hipertehnološkom razdoblju gdje ljudi više vise za ekranom nego za košem ili za golovima kao nekad, ima slučaj gdje je sve nekako već materializirano i gdje ljudi djeca sa 7-8 godina već ih se nekako tjera na taj sport i idu na razne škole nogometa, škole košarke, umjesto da sve to skupa doživljavaju u školi. Htjela sam da te pitam za mišljenje. Danas sam vidjela jedan intervju koji su radili prošle godine, nekakav kanal italijanski posvećen basketu. I italijanski novinar pita Serđa, eto ti Balkanci počinje tako intervju, eto ti Balkanci su dolazili ovdje trbuhom za kruhom. I naravno Serđo u tom trenutku kaže, ma ne, šta vam je, pa Jugoslavija je bila jedna razvijena zemlja, to nije tačno. Nekako bilo mi je zanimljivo to sad iz nekog drugog vremena, to je intervju čini mi se pre 3-4 godine rađen, možda malo više 5, najviše, ali da kažemo u nekom skorašnjem vremenu je rađen taj razgovor. I on sada u ovom trenutku objašnjava italijanskom novinaru da ta zemlja nije bila nikakva zemlja petog sveta, tako nerazvijena, i da ti ljudi nisu dolazili da bi zaradili neki novac, da bi preživjeli, nego su dolazili u shopping ili objašnjavamo zapravo kakva je to zemlja bila. To mi je onako bilo potpuno... To je mit o Balkancima koji su onako kao tobože bili gladni, nisu imali što za jesti, onda bi išli igrati vani. U biti svi su veliki igrači bili carevi u svojim ekipama i oni su sasvim dobro živjeli. Pogotovo ne govorimo o ovim prijašnjim generacijama, nego ovim prijelaznim i kasnim generacijama koji su čak i dobili nekakve materijalne satisfakcije. Mislim da je klub imao i mislim da su klubovi imali nekakve povoljna kreditiranja što se tiče rješavanja stambenog pitanja. Možda se košarkaše tada nije plaćalo u gotovini, ali su s druge strane imali su nekakve beneficije, lakše su dolazili do određenih
do određenih životnih potrepština, do rješavanja. Riješili bi se recimo stambeno pitanje za čas, ako su bili, ne znam, renomirani, ako im je klub bio uspješan. Znači, možemo da kažemo da se država brinula i o sportistima. Da, pa naravno, da. Da. Ništa, Boško, ako hoćeš nešto da dodaš? Pa, evo, našto, ja sam ti ovdje svakako nekakve bilješke danas pisao i tu ima, znači, lagano sam prolazio kroz sve te generacije sportaša, neke sam i ove anegdote i spomenuo. Sad kaže, što se tiče upravo te sigurnosti, znači, kaže, za Čačak kaže Sergio da je Bogu iza nogu, da je to mjesto koje je i Bog zaboravio. I kaže da ti ljudi, zašto se recimo u Čačku košarka razvila, jer su ti ljudi toliko sigurni u sebe da se osjećaju kao da su centar svijeta i da im niko ništa ne može. I nije ni čudo što u takvim slučajevima se onda rađaju, u takvim sredinama se rađaju ljudi koji imaju, ne znam, fantastične predispozicije kao što su vrhunski šut ili osjećaj za pravovremeno reagiranje u psihološki teškim situacijama. I ne znam, tu onda spominje upravo i Mišovića je spominjao i čekaj, kaže, da. Znači, toliko je taj osjećaj superiornosti bio izražen da bi se pretvorio u pozitivnu energiju. I ono što sam prije govorio, da bi se sad ta pozitivna energija, sve te razlike između ljudi sa Balkana bi se nekako kanalizirale u pozitivnu energiju i onda bi imali, ne znam, Slovence koji bi igrali vrhunsku obranu jer su bili radišni, imali bi recimo, kaže za Hrvate da su kozmopoliti koji bi htjeli imati kompleks superiornosti, ali duboko u sebi su svjesni da nisu superiorni i onda im se to vraća im se kao poput bumeranga, ali s druge strane imaju nekakve pozitivne opet karakteristike kao ne znam, maštovitost, pogotovo ljudi košarkaši sa Mediterana su daroviti što se tiče maštovitosti, to je nekakva ta mediteranski vici i kreativnost, i imaš s druge strane upravo te sa srpske strane ljude koji nemaju nikakvih problema sa povjerenjem u same sebe i nije im nikakav problem reagirati u najgući, odnosno nije nikakav problem stati u prvi red kad se lome koplja. Dobra dijagnoza. A čuj, dijagnoze su razne. Ono što je iskreno, on mi je to i napisao kao na posveti knjige, da se to razdoblje neće ponoviti. Evo, ja mogu biti sretan što sam gledao te zadnje generacije i što se dosta dobro sjećam i zadnje Jugoplastike, i Zadra, i Partizana. Evo, moja prva ti je košarkaška utakmica kad me Čača vodio u Jazine, 89. Zadar Partizan, i to je bio, mislim, Partizan još sa Danilovićem, mislim, sa Paspaljem. Divac je onda otišao, mislim, u Ameriku već. Mislim, ta prva sjećanja mi nikad neće izblijediti. Evo. Boško, hvala ti puno na ovom razgovoru, vodit ćemo ga i na italijanskom. Quando vuoi. Quando voglio, sì. Hvala ti puno, ovo je bilo za one koji nas prate na našem jeziku i možda ne govore italijanski, eto da ih upoznamo malo sa ovom knjigom koja, dakle, Sergio Tavčar je napisao, on je bio novinar, sportski komentator televizije Koper. Da, a čekaj samo tren, da ti kažem, znači to ti je na srpskom ti je prijevod kako je Jugoslavija osvojila svet. Ok, znači kako je Jugoslavija osvojila svet, to sigurno je mogu naći negdje po knjižarama ili na internetu. Tako... Ima je, ako pišu na netu, otvorit će im se. Da, Sergio Tavčar, kako je Jugoslavija osvojila svet.
Da, i sad, tek sam sad svjestan koliko toga sam propustio reći, ali evo, što se može. To ćemo na italijanskom onda. Da. Važi. Ćao, hvala i Ćao, pozdrav. čao.